Leo Menteri Rang Badu Narendra Modi yak Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave ha Bhubaneswar Hanin Kasni. Penkrea ke Menteri Pelatanka ke Nirmala Sitharaman banwanra ya ke mangtengka nak mentakas nam arajar arposan arpondreo jong ke sokar pedeng ha ke sitarik ubana rempang arajar arposan. Bat laingut ki kertong kilale tep kerteng hanin kasni nak bentak election sa ke Khasi Hills Autonomous District Council. Menteri Rang Badu ulaple ya ke Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave ha Bhubaneswar hanin kasni. Ke Utkarsh Odisha kedai ke Global Investment Summit bala penlong da ke Sorkar Odisha ke bertemu ban penlong ya ke jala kum kawai ne ke jala ke bakmat ha kalian ke jingthe bisa ke nong sengkam lajong bat ke jaka sengkar khana ha India. Habakrang hakene ke jialang ke bahe Menteri Rang Badu Narendra Modi ulong baka phammi ngi jong ke India ke dai ke engine ke banang san jong ke ri ha ke ba ke Odisha ke don ke benta ke ba kongsan hakene ke jingya chaprang Menteri Rang Badu ulapan baka jingkeu chaprang ke bastem kamla banlong bet tangna kalian ke jingshalan lenedi yaki mar shabari hendrai dan kam ban penkala thamai yaki rukom tre bat rukom penya yaki karkhana. Ka Menteri Pelatanka jong ke Sokar Pedeng ke Nirmala Sitharaman ke lapan kre banwanra ya ke mangtengka jong ke Sokar Pedeng nak benta ke senem mangtengka arhajar arposan arpohunriu ha ke sitarik ubenai banwan lani ubenai rempang. Lakmi lenti bahaka ni ke mangtengka manra ikikam bahakaman baka sorkar ke bu ha ke liang ke yok ke kon bat ki bun ban penyok pisah tengka kenang banyak kun ni ki jing ki bahapok kari bat ke perthairu. Kiriu shampang bat kibriu ki kimilanti bahmenta ke kenti ke sorkar kan paikman sya ke jingkiu shaprang ke jing thau yikilat aikam aijam bat ke jing kunai hakikam pisah tengka. Ke jing temu jong ke sorkar Meghalaya ban penkendria yikinong de madan nak handai lat kam shimlala banyak chaprang na baka sorkar kadang persyang banwat ekalat ke babiang ban pentikna baki surak bat kilenti sengkien kinlong ki bakelut klem ke jing pentut la ne jing penwit kaban kta pat ya ka kamai chakpo jong kinong de madan da ka pentikna banyamir chimut bat selok bat kinong don benta baro hashwa ban shim ya ka nuka sinjam u deputy chief minister badai pet ekatanat punraisor ubas neo bhalang thar ula penshai baka jingko jumut jong ke sorkar ban weng ye ke jing hakaba penkendria ikinong de madan kan long kat kum ka an ke jing temu penkendria jaka ka long na kabenta ban penkelut ye ke jaka hasor kanang ban pensuk ye upai ba kala penmi penban ye ke jing so persya ne ke nong de madan ki balaya ki persya hakaleng kesor. Ka komite bala thung da ka High Court jong ka Meghalaya bala kle do nong bishar bala shongthat UBP ka taki ka lapin shai baka jingti bian bat pinket ye do yong kadang don ha South Garo Hills District. UBP ka taki ulapin long ka jimbishar banya biang hanin kaski banyatai halor ki kendon bala shim ban pinsangye ye ka jingti bian ye do yong ha ka jalla. Kecing alang kalata syapang ki kendon bak kecing pentre kami ki hukum jong ka yem bishal bah kle do jong kari na ka bentaban pensange iki kamti be anya udoyong ha ka jella ulong bala batha iki deputy commissioner jong baro ki district bakin ai ki kaipot halo ka jingdon udoyong bala kurum nadu unai wing araja apusaw hadu kala langkot menta ka snem bat baro ki district Latno ke South Garo Hills kila len ban ai ke kaipot baka don ke jingti ya udoyong haki district jongki. La pentep baka South Garo Hills district kalau kurup palat arhajar sanspa metric ton udoyong balati bian hapo kate kapor. Haka jingpen kre na kabantak election sa ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HEDC kaban long haka arpawe tarik urampang ka Deputy Commissioner jong ka Eastern West Khasi Hills District ikong harpor ilamana banra bat penipat ba ikitiar penmensaw hapo ka district na du bala pentre kam ya ka Model Code of Conduct hadu bandakut ki election kani ka jingmana ka long ka badan kam na kabanta banyada na kinu ki jingpenwet pentun ki bala ban kta ya ke jing be yaranti jong ke jing the vote hamairang kene ke de Akashvani Shillong ko bon lam shapi ya ko khubor
ban beteng biang ye ka kubor Arngut ki kertong na karambrai ngam constituency ha West Khasi Hills District kilale thep kerteng hnen kasngi hakamat returning officer Viswer. Kini ki kertong kilong uba kumfa Sydney Marbanyang jongka National People's Party NPP but uba Lur Shai Kharbani kertong Shimen. Habakran hakinong to kubor uba kumfa Sydney Marbanyang ulong ba ulatray shitam bhana kabantaka constituency but hadian balayo artli kisian RD block kalong kabadon kam ban pen urlong yakijing ang nur jongkibriyo. Uba Lord Shai Kharbani pan ulapen Shai Shapang kajing kershan jongki patba kabala aiman sim ya un aireng hakanik election but banru halo kajing don kam ban weng yakijing kibiade but kijaka kaput but ukularu banya trelang baru MLA nakabanta kajing roy jingkeu jongka constituency. Hakajuk kapor uba Peter Shalam kertong jongka khanam naka khat nyeu lai kra malki constituency ru ulalet thep kerteng nakabantak election MDC uba Peter Shalam ulapen pau kajing sungu yakaseng kabala jiet ya kum kertong District Magistrate Karibhoi District dak ikhtiar balapan kubor hapok section Shispa Andre Paulai jongka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Arajar Paulai henen kasngi ulapan mi dak hukum ka mahami kitrajaka bat riushimen ban penthut yakajing tresh nasurok jongka Shillong Western Bypass kene ko hukum kalami hadin bak NHIDCL PMU Millim East Khasi Hills District kalapen pau badon katok ne kitrajaka ki bapenthut yakajing shna yakasurok Shillong Western Bypass Hakashnong Nongkandong Riphoi District District Magistrate ulama hamting bakino kino ki bapenthut yakajing trai hakani kasurok laki dai kitrajaka ni riushimet kingat hapo ki kindon an section Aspa Arpaulai jong ka Bharatiya Nayaya Sanhita Arhajar Arpaulai Commanding Officer 11 Airmen Selection Center Guwahati ulapentip bayaka tarik nakabentak online registration jong Agniveer Vayu Intake 01-2026 hapok Agnipat Scheme lapenjalan haduk artarik urempang arajar arposan hakapok hatwe bije minmien lapentip ru baki jing tip babanya baro bala ai hakajing penbena kensa hi kumju Menteri Rangba ka Arunachal Pradesh Upema Khandu ulapan pau ka jing sokya ka bede ba ki jing tmu jong ka China bantai ya ka dam ka 100 pawaja megawatts hakawa yarlung sangpo ka batu cha India haka kerteng Brahmaputra haba ajinkren haka seminar halo ka Maryang bat ka jing singan ha Itanagar ukhandu ulama ham ba ka China ka penlong ya ka dam kum ka atyare le thma ka bala ban penkaladur ya ka jing sam haka than ban penkut ya kubor sa sisengan pensaw ya kimat bakongsan. Beliau Menteri Rang Badu Narendra Modi yak Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave Bhubaneswar henen kasngi. Penkre ke Menteri Platanka ke Nirmala Sitharaman paduan ra ke Platanka Arajar Arpusan Arpon Rio jong ke Sokar Pedeng ha ke Shitarik Ubanai Rempang Arajar Arpusan. Bat laingut ki kertong ke lalit thep kerteng henen kasngi na kebentak election sa Khasi Hills Autonomous District Council. Kapto ko kubor kelakon na ka Akashvani Shillong hakapo prabaji genwanam shipi ya ko kubor kaktin Hindi na ka Akashvani Delhi ban penbut ka kubor kaktin pareng hakapo pra katsan minute kene kadai ka Akashvani Shillong.